Awe ne buras kak sisi. Mati mantra lisu. Si bapak mati bawah tu lena. Tani. Maga ni rupa ustas. Ini telah mati roh. Lo kalau kecil ibu bir bulan. Ngaliw 5 motor pa motor utami ko masulang. Oh iya, motor ko na pa desa. Pasti may motor ko. Siapa yung pa desa? Padi sa pa yung supleti na. Padi sa ro. Assalamualaikum. Oh, Pak Desa. Waalaikumsalam. Jadi tak tu. Ye. Belum tu nanti. Oh iya. Ibu pelesa. Ye. Saya kasih. Ini ni. Kau tu datang kan dek. Tak apa ke mana kau? Ye. Itu gak Pak Desa na kasi bawa tungka. Jika motor bisa pak konoy Pak masulah motor tama di bingkale. Oi kan di. Kau mau terus ngile. Lo mulak lopo kata, lo mak becu kata, lo sedang kata. Ada semua. Oh iya. Ni anu bandi. Kau pakai isi. Isi bensin lah. Oh iya, aku masalah itu. Iya. Kita paham. Iya Pak, iya kasih. Ini desa kini dia tagap masukan. Dia berkata waktu pusat. Ya, apa dia dulu ku ya. Wah, kalau masalah bensin Pak Desa agak paham itu Pak. Ini lari motor bergaya bensin Nah, ya tu dia pidaki. Iya. Kalau kini nanti. Oh iya, mengilai tete lo mula. Jadi, yang rupa Pak Desa. Nah, kalau matuk ya langsung iba berangkat. Oh iya. Paling Pak Desa di, mana lupa ya lo? Tu tunggu dik. Iya, assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam. Wah, lo nih motor Pak Desa Pak. Diri baju kredit toh. Wah, tinggal ngomong baru. Ngerasa di Sonia kamu piro. Apa kau tahu ya? Gue sebenarnya Sonia ero. Dulu. Dia nak cocok dulu berapa dia sih? Aku itu kalau kau hansi lagi aku apa kan? Maga nih kasih Pak Ustaz ro. Selalu nih wap ya, kami dari tamping. Kita mati ro. Kalau main kalau waka soni putan elo waka mengati api satu ya mau kasih jaluk main kita Pak kamu mati kan nek matu jadi terkebung nek perlu tuh hati-hati Pak ya kunisai maka dia apur pitori mengat negatu kali batalam bece. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu itu nama mati. Oh Muhammad aku. Mah lagi Pak Ustaz. Wah. Ya ada apa tu Pak? Mana kepala beruru patah Wah. Ecanya baru ya Amsa. Kompas. Iya. Kompas. Salompas asan itu Pak Ustaz. Salompas. Emang kami masih apa kita meneliti Pak Ustaz? Kamu peti mumi komsa. Mata bau nama tu timu patama ke rumah sakit itu. Sekali kok. Papi patolometer itu Purwan. Bau nanti mumu sebab bicaramu. Pada cengi. Pacanya tu model tapi lasah. Semua.
Mana ka tiba-tiba malas lagi Pak Ustaz. Nama tu tak bola apa dia semandre manu dia tak dimaga koro. Ya, utumnya itu sehat kak. Tapi di pun malasa. Gara-gara iko musalika, di mutaja kak tapamu. Uta aja ki ya Pak Ustaz. Tapi maceki lo ki agar paisiku jadi lisu kak. Oh, macam ika pala. Wah, setumbek ka tutulu kak. Gara-gara yan na tu. Umalasa. Pak musalika. Maka memang susah Pak Ustaz. Salah siki. Ede usala lalem be. Tapi waktu kulisu, kadupa ka ya jata apa. Napa? Dua kabotimu, nama kabotimu niaron timu. Iya bawa di tetap malas siki Pak Ustaz. Elam apa? Timu na ko kana puye. Cabile-bile ba? Dewe Pak Ustaz. Masa ya badita tak malas siki. Awang makko no goturu. Ja piye de bako jari sala timu muna pelo mamakko. Mu pernah dingi tu. Malade tu la saku na. Dewa di kita mapala apalagi di Ustaz ki. Dewi lo miseng itu yang penting intinya harus di beberapa desa. Sapahas. Pamakpamu makoko desa dinamangi ka kampung ina. Pura memang kawin dapat desa macam Jansi tapi ya dewe lo. Magi demi lombe na jama-jama galo ya ro. Memangnya bagel lo, tapi itu bangsa ya gertak na. Dia kenal ka macam Jansi. Oh, atuangan kertamu. Dia nagagamu jama. Anak darem na puji metu tu kalau lo gertai, tapi perlu misembe. Degaga tomato puji kalau lo kutu Oh, ya masa kamu kutu pak digaja jamaku. Para lu tu disa Pak Ustaz. Iya deu berani tengah jam-jamange, ya ku deu situjui. Ika cerita, itu lo dikala. De Pak Ustaz supaya dia tempat mulai. Ngapa aku anu cedek sandi. Anu cede maga, panasai. Anu cedek kasih uli su Pak. Mapalah ni tak cerita. Magalo itu. Liso no, dia pala aja palisko. Bapak Ustaz, lama tu kali isu. Wah, pasti pesan dia. Assalamualaikum. Liso no. Kurang ajar apa di tanah air roh. Mapako ni porque makai buat cara, nakalunya peluk pungung. Tako emak keto paliwala dengan ganundang. Kumapako mamula na sedih cuma saja na desa. Magan itu nak rara. Dia tu di mataku. Awe sedih ni dita makutana si Kiha. Ni semita kata namupur kaca mireto pa. Sabra kina, aku metro pala desa tomatata. Si ibu kini na harga kita we. Yeta, tapi kau mapakututun ye mana seni capu ban puskesmas Purwan Remaneng. Dia tutu, napa ketutu? Pata cica mesti tahu rencana morona saparake kaderte. Ah, mana ke kader telo di sapara kata? Salah garona, upawe. Mana seni tu salah ta? Pak kader te kekerasan dalam rumah tangga. Aduh, sana we rona majam ku di bolai. Pokoknya dia negara jami di. Oh, RT sana ya tuata, asisten rumah tangga. Oh, iya kan itu nak. Eta yang kemudian lagi amploson ni Pak Ustaz. Bana, ko langi ni digagi seuna. Hi, mana ke digai sana ta? Ta mangkin ki seuna, Pak Me kum tangan manu. Mari toh manu lo si dalam pela. Oh iya ta, tapi dia kena protes matur Pak Ustaz. Ke digai sana? Kuma protes sih, nah pilih seri. Ah, kalau dah pusing. Oh iya nah, maka jolo jok kali tali tami itu jolo warga. Iya ta. Kalau nak pala dalam mana di boleh pangtang. Di gasa di apo kung apa ko pada apo nga karya si kawas le na tanek ki lame inandre bawi tanek ki ranle nandre aso tanek ki aso ni jamu beleso di gasa di apo ko kampung ngapa ko bisa sedih penjaman Mbak, lo kada lo masuk lo kembali sabu pa lo kama susan capu sabung. oh iya najoknya boleh aja mitena Ya Mbak.
pidaki penting. Tapi di deng ada. Jana ko yan di. Kalau kamer kaya cerita empat mata dua hati. Namu kau ya kapa jaji meto ma bicara ki. Jadi yang bicara ko nya deh. Kamu kesian bota. Masalah nan bota ko long tiba-tiba. Jadi ente ni ko nya deh. Lo kikor diolah cerbicara. Jana deng nasapa ma kamboku. Wah ente ni memang payah membaca cenge. Cina mu bawa. Atau pala deng tapi aja ada dimita Cina nih. Iya di pasti itu. Ente nih. Ketidan dia. Agak memo di pedang nggak deng. Mapa kendi. Pako kercara nanti berada di bencitu kambo tak. Oh Dewi sengi ya apa intina den lora kasih dapet uran ya. Kuya, nang papa kerecaku. Tetap kiwak dapir. Kau puji toki ha? Kau dingnya aja nih ya tuh poji pak mega makun lainnya. Memang mega makun lainnya. Tapi hidup ni mari laleng. Aja di pare lelengati deng. Pak film nih. Apalagi ya harga ambokku. Nau pahai tunde. Tapi perlu diseng. Papa jikulo ke didi. Pa ada gopu-gopu ti manu. Kenapa kau keto malejai? Magi nih deng. Oh, pakai botol ni Cina. Napa patut jikulo ke didi. Pa ada cenin golai. Oh, dia tuh nak ketulu ber-ber deng. Dia nulit temak bere-bere. Papuru tala kasih pi makalu. Apalagi kepasampur puara. Senawa didi tatiku. Pada putih na terigu. Iya, upete memang. Tapi lolo cecak. Dewa di kontok-kontok. Awa apa jadi mana nalis bani. Nasapa makamboku. Lo kini pelemai. Antara kilis. Pada sapa makian bota. Iya. Deng, pelik mana aku nyanyi tamu kamboku. Makasih deng. Sige, nanti mau toki yang digambut. Agi sih dulu deng, jangan lepa nih tamu kamboku. Wah, ma aku nih itu kena dia tumi tahu. Wah, ini boleh murah. Jangan tak lalu. Ya apa lari? Ye. Mau kada memang ngawe, jangan melepa. Magi apa tuh? Anu kores tuh aku. Aku ngelom sih tuh mbak. Dari selada pasien itu dia maya tuh kalau si kimal lagi. Mana itu terang tahu-tahu aku dia. Jangan lupa sama klub dah kau. Iya, agi simbo. Asal kau beli sabun. Jadi sabun meli. Gak lupa imbo. Pantas semua lupa. Pak, ruangan si Messi gandeng. Isi orang bati-bati. Apa gunanya bati-bati orang Mas Hero? Nikah mana? Dembo, nanti raka bawa lisu. Masa nala sangu mato maka da loko-loko mali sabu. Pada si janji mato ko pe orang ne loko leta. Ya uci tuh ya dia punya paket tuh. Nah, awasa pura pada aku. Aja bati-bati orang Mas Hero paling aja meja mana. Nah, ini teman-teman nak mau pepa syarata pakai jari ko. Kocanya itu sadar lemu dia aga. Kuat pakai. Ini mita merisi buka tak pernah nakeng ni. Pada tu, kalau mangkeling kuri pada aku Lo meto kan ada lo kembali sabung ambo, tapi alena lo sinantra ke jadi walu penyi meli sabung. Aku aja ni memang ada sama kau tu do. Pokoknya jadi meli sabung. Taman lalu. Ya ambo. Tadi aku nama pagar masa sa. Lo peje. Itu berita dah. Aga sidi jama-jama ruando pernah kawasle bela mapa kisa di bakura sidi pangali tole na. Kayak deh, ya bisa ngira bos. Pase kase aja lo ando berpa berapa ma pikri. Oh iya deh. Kok mau percaya lo. Percaya nganu per. Pak, Itu enak.
aku wah mau di mana sedih deh sedih dulu mau pikir mau pakai. Hai, ini bos, waktu kukis ada di pasar. Lupa aku mau pikiran lupa. Itu pak. Jadi nama aku bawa no. Bos, arah ada arah bos. Wah, cantik tuh. Ngetaruh darah doh. Ih, anak bila. Nenapang sediwi di kampung ni. Aku deh nak cocok dia pulai pangi. Biar resisten dulu ya. Oh iya bos, cocok tas saya tuh. Ni, tidak loka. Iya, lo kalau ke belah si guaku. Oh, kalau kemarin kon rendi. Hi, penting gue pindah kiura sedeto. Aku pernah lupa itu sistem di iga seta. Tabe, rara sepu. Oh, rara. Kau weddingnya jangan diganggu kapa wapi cenga gitu dia takut. Nah lo, kapal merek sistem iga sana teman tuata. Iya, anak-anak padesa. Woi, di pulau anak desa. Di sini toh, dona predola joka pemoni nih. Aja kaja lo di. Kalau laki. Agak sini. Tapi di kipa beri ku. Kalau terima kata Ali ya. Tabe, harga usaha ta, tapi tenyeburan di bansani di sapa temu tu aku. Jadi tona de gajah mata, ini tona mata pepremang. Padi piamu taruh. Maki bos. Untung anak padesa. Pastinya anak padesa. Engkar ini taruh. Sedih urane ro, so ganteng pas sama neto, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maki tuh na. Engkau Dewi om? Mbak kalian, kalau pertama. Iya om. Sama miau. Na bende. Be. Ih, anak saya nih kak. Macam apa kaki? Menekui macam anak kika. Anu pak pur kalian di noko jadi hibur aleku. Mana si kika menetap di noko ki? Jadi bahas ya tuh. Jelo. Kecetapamu ita. Nah, isi kok. Anu kamu kederuran kerpalipak kak. Jadi dia temu magaga. Deka tapi napo nggak gombal-gombal kak. Oh, memang urang niko ya sisa. Kalau mita nak darah, kira bito na. Ya bitongnya. Iyo dikali wai. Yo, memang aja badi beti-beti. Jalan di bahan macam Itu boleh. tahu nih. Bebe, miau. Meneng ke miau na bebe. Yudi. Begini tuh macule. Jadi pelala loka. Masuk kita juk-juk tak? Iya boleh, Pak Bos atau kasih di mulut boleh tekan. Mbak lo kada silo ngararo lo kejok-kejok ka. Memang ke serara dari joka. Bambo tapi lo kabalo silo ngajok-kejok ke kerhe. Oh, itu apa lah? Lah. Aja pamit tenang. Iya, Ngerangi aja musuh tuh kalau lo bitongi siro. Bambo cinampa ka bawang. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Innallazina amanu yusholluna 'alan nabi. Hai orang yang beriman, ucapkan salawat kepada nabimu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tak kau sehat-sehat. Kau kasih lo kejolok masuk pak jadi sini. Woi, kalau pasien warga. Hei. Pernah ada belesu, temu kutu punani ya, pada topa ro. Carilah topa. Baka-baka nih ke pasien. Iya, po ini ala din ulok masih ji. Dapat desa. Oh, cocok nih. Kalau pedang. Assalamualaikum Pak Desa. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Teki lo ke tu. Lo kawasan lo ke di masjid. Nih cocok nih. Ini lo to kamera kau bicara. Kalau kuda. Agar lo dipilahkan. Ai, tiga pungangi di Pak Desa. Dobi kama baca napa lo tadi gali sana. Napa di semo ironil di suku cedek kamate. Wah, mana ke Pak Ustaz? Minggu ada dan termanuk ke Pang. Icanya gara-gara manu. Waktu kuli suka lupa kak. Agak dupa ki, mana Pak Anna?
Dewi sengaga dupa kai, maputi mana pakiana, napaliwa ko jata pa na, nalasa kawasan. Wah, para lu tuh diselidiki Pak Ustaz. Iya Pak Desa, kuat dingin sapa nih Hansi, supaya kejaga ke kampung ko ni. Ba Pak Ustaz, rencana mo. Tapi dia pegagan anak urun tuh, we di lo panci hansi. Oh, kok apa kutu dia itu nama Risa, disapa. Pak dia itu nama perlu mata Andre ke sekolah na, yang penting mata rumah Joko Wani. Oh iya Pak Ustaz, kamu paling kanana di runtu wedding, lo di panci hansi. Bapak Desa usaha kamu itu sapa raki Pak Mega mau nana bandre bolaga. Siapa tahu kan anak aku rodo wedding mancaji Hansi. Oh iya Pak Ustaz, cocok nih. Tapi damu kalau suruh lo ke bola. Gampang itu Pak Desa. Sama dia ni boleh di. Assalamualaikum kalau. Oh iya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas saya colo tu datu dakun. Ama kasi Dewi lah bu. Agak Dewi lah berbela. Iya roh. Apa? Iya gue kak, nangka keren puluh nah. Ete boleh tu pang. Wah. Bisa muka? Gawe iya. Hei, ya Hamsa, anggota lade biasa. Wah, iya kok Hamsa. Ada yang bisa kan? Kalau kita tudang Ya. Wah, iya kok pelek mesa. Mana pak ketemu model emosi Nanya dasar model terbaru Mami tahu kalau keren. Keren dulu. wah, ikut topang. Sama nasa di lumur paru kumang kalingai. Wah, emang bohong Ki Hamsa. Nah, namun suka kisah deh. Ikut sa di topang aku topong kan. Magaga jamaah kunro. Wah, kuya ku jamaah Hamsa. Jangan aku tanah. Liwa agak lo jamaah kuya. Wah, Agak nih, majamah kunro topang. mak balu es batu ke Hamsa. Agak mau kerja jamaah kuda sebatu. Lama sih pusat dia lini bisa ngis batu Emang gak lo tuh. Pak terala dia natarala. Tetep cair. Oh. Terus mau jual PCD. Coba-coba saya tulis pak sumpah. Wah, ikut sedih tuh Hamsa. Nah, kita awas lo milon beta kak. Jadi gato le mana boleh ku sumpah. Kepala tadi pas sumpah. Tole. Wah, ikut sedih tuh sukses Hamsa Pak Ipon ketolemu. Wah, jadi tutupan nih. Angkang kamu Itu masa pas para tukar aja malah. Jamadi. Oh, cucu nih. Kipak dia sekarang melu karyawan. Butuh gerek karyawan. Itu kepala di Pak Desa. Atau kah? Oh, cocok nih. Si Gande nih. Kalau tukar di sungai mau turun Pak Desa. Wah, ani minter mas balik. Turun dulu boleh. Ya. Lo kami sama agak dan di noko kak. Masa nanti rasa kau tuh gitu. Remen itu ya berani balik dia di beti. Dia beti-beti ada yang tomi sih lo kaki. Sapa kiwe patan maka top di negara. Pakro pengangguran tede. Iya dira. Tiga segitu lo kan regulade. Wah, gaya betul itu semana tuh. Oke. Ini tatu dan sana dengkah dua nih episode lah ada ki gaga. Iya di boleh kah sumpah di tanah wow. Wah, mia gitu pula di tadeng, wadi gitu pula di traktir. Bandi, aman ya tuh. Hamsa, sedih muka tuh. Indra kah jolo? Kata apa dia? Iya kita baik pas sumpah. Wah, jauh Indra nih. Kamu kudu ini ron pengangguran tede. Singira. Apa? Jadi minder tuh bang. Ya apa traktir mani ya? Oh, lo apa sih itu? Cocok nih. Ayo di topang, lo ke memang melingang buaya mak di kaca. Aga madi kaca, madi buat lo iwaseng. Nah mak di galong yang melingang toko, perlu ganto na wala.
Jolo, kau ite mo tron taku ye? Indra idendre, pamusola mo taro kuya. Tron Indra ple. Aja namo traktir ka, itu namo try mo lisa ki solar. Ela bebe, etanya dompe iya Hi, nak kedekal bebe. Hilacha, motor yang bensin na paketnya solar. Masa aku niro. Pak iko nang makon ro tok mer mapping wang. Dito pa, dendre mo pa dari kaya ro. Wah aku niro. Iyo, pidan si buat taro. Aku nih. Nih gue asal sebuah tar deh. Tadi ni wasa na kidolota. Mulai to mercy sir, nani ba curiki. Hi, kenapa ki? Apa sakit ki? Kok niro. Nih gue plesetan deh. Iya, Rara. Berdeni plek kaki traktir kami ter. Medena. Korek udah tahun ini. Krek. Tanya solar iso di so tanya solar. Bensin. Ayo tuh bang, berapa desa? Jelo. Bulan tawasan Roy. Sian namanya nanti desa. Panjang ceritanya, pas mau pergi sompet. Tanya saja. Wadimu, boleh manci deh sebelah aku tadi abak-abakan na. Wadir pak, kita macam desa. Nih yang kemiro. Isi pak, begitu solid ya ro. Kamu ya ro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga ada. Kamu ki. Assalamualaikum. Jadi itu. Sudah banjol Sudah banjol. Apa solid di situ? Oh, berarti kan itu masa makin motoro kau nih dase terbadi tuh motoro di suka cino nah ya roh Rentak tuh masa terbadi tuh motoro kordolo di tempat cino nih Mana kemasin macam apa desa sana? Wah, macam nono Ini aku tuh dah kakak ketemu surut tuh dah Tapi pada sakit lo tuh dah. Ya betul dah. Sini situ. Ini kayaknya sakit gimana sedih terus santai aja ilmu perang ajaran Iya, tak ada apa desa Pak Dewi taki. Nah ali yang gatu penuh. Wah. Ini play match pada sama Sandro. Aga Wak Sandra Hei ini sembe ya demi tujuku ternyata Sandra makoko Anaknya mau lihat Sandro. Desa nih kena jabatan. Walu pemesa Pak Sandro biasa. Ya tapi Tapi Pak Desa. Ikut cerana ro dingin manci desa. Berdasa dale nak dale beruntung Oh, beruntung. Iya. Mapa kepada saya. Masa biasa sapa ki Kerawang. Keriawang Oh iya itu. magai lono Itu nyalo Pak Desa. Kah, si Lokwe sampai si cocok ir jamange. Ya lo na jolo li sudi. oh iya Ini nih sepa bicara. Ya na jolo li sepa dia pun mana sepik di bola. Oh, iya. Makanya ada yang keren. Jadi lo salah kak. Deh, nomor apa tuh? mana itu dana Iya Pak Desa. terus coba jolo pak butuh meto kan keriawang Iya. Jelo Pak Desa. Kok di wiseng jemang agar ro. jamangan di arung kuah juno warna hijau arung kemeri nak koh kebacaan lin mas Oh, tentara. tentara nih udah sih deh Oh, yang penting tentara. iya tentara nih nih saya warga hansip Wah, tadi itu play tentara. Hansi. Dia beli apa Desa? Apa ya dulu mak doja. di rumah doja asalnya tuh metin kon nih Buku naku Hansi. Dulu apa Desa? sudah jolo pe mandi Agak sih. pidako hei ancaji hansi nondi ko dia mau ancaji hansi na cerita ki penontonnya pamasa kampung di gaga hansi na Oh, cari itu kiga. cerita ki warga ya pada gaga hansi na jadi ancaji hansi no Bapak Desa, pesan play aku tuh. cocok nih baja kedai coy lo ko pe mat ko mau alu jumu Siap Pak Desa. Kalau Bapak ketemu masih mana play dulu Pak Desa? ye ngerai baja lo ko Iya, alu Pak Desa. jumu Iya. ye Ini warga. Mana keluarga? Ini tadi juga. Kira, kasar lo. Jadi kok
Tapi kau bercerai dari Jepang. Di suki pilih pemerah deh, itu disilen tuh. Atau pilih. Kelolok kena, nanti kontrol lalangnya. Oh, negara kita orang. Aku mana sih kak putar balik sih. Hei, ini tak tuh Pak Ustaz. Iya anak, boleh kak di masjid ya. Napa kalau lisu? Tiga ngarem aku tanah. Ini ate, cibla lolok kah? Si padua. Boleh kasih lo ngarara jok ke Pak Ustaz. Mana ka boleh lo ka kontrol mo ko lamu na. Salah ala ka tu kapang. Wah lupa ya Pak Ustaz, lo diolah apa le? Oh iya nak, hati-hati ko lalangnya. Alamat ko kalau lo